Kita nak tunjukkan benda yang simple, yang orang senang nak faham, dan benda tu ada daily recommendation. Okay, so dia bukannya just kita pop up the number so that orang tengok, oh hari ni aku 80% okay, dah tutup apps. No. Okay, kita nak bagi education juga dekat orang. Okay, dan juga kita ni sebenarnya tengah build a culture lah. Okay, so this is a very big punya dreams lah. Okay, aku nak build a community for Sukan Pro. So which is kita bukannya sekadar apps saja yang kita bina. Okay, so kita build a culture. Okay, kita build a community. Okay, especially women lah. Nah, ini aku punya point of view. Okay, bukan semua perempuan dia willing to orang kata apa? To play sports dengan men's. Okay, so diorang ada jenis perempuan, dan majority of them diorang terasa macam tak nak lah join sebab ada lelaki ramai.